6. postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Sve su mi oduzeli i svi me napustili. Ostao sam sam, bez ičega, na putu u smrt. I tada prilazi Veronika i pruža mi rubac. Znaš li kako je to? Ganut sam, osjećam zahvalnost, a nemam čime uzvratiti. Imao sam samo svoju patnju i muku. I dao sam joj to. Okrvavljeno lice utisnuto u rubac. Križ je to. Dopustiti da ti ljudi čine dobro, a nema ti čime uzvratiti. Imaj hrabrosti i učini ono što sam ja učinio. Dopusti da ti ljudi čine dobro, iako ih nemaš čime nagraditi. Dopusti da smiješ ostati dužan. Ne treba platiti sve, nego kao naplatu dati sebe. Nauči primati darove bez naplaćivanja, bez trgovačkog duha. To su vratak meni. Prihvati stid što nemaš čime uzvratiti i tad mi dolaziš. Moj otac daje, a da ne traži plaću. On je kao zdenac koji daje bistru, svježu vodu bez naplate i nikad se ne iscrpi. Kad si takav, tad si dijete mog oca. Evo ti tvoga 6. križa. Da ne možeš Bogu uzvratiti svu njegovu ljubav, nego da budeš kao dijete koje uživa u očevoj i majčinoj dobroti.